استاذ مندو ازيك؟ منورنا. الله يخليك. تسلمي. عامل ايه؟ ما شاء الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك؟ كويس. منورنا. هو انا هطلع في التلفزيون وكده؟ ان شاء الله تنورنا طبعا. يعني اشتغلي على الشاشه وكده؟ ان شاء الله. طب يلا. طيب انا عاوز بس اول سؤال كده، تحب ولا ندخل نرتجل بقى؟ نخش نرتجل مفيش مشكله. يلا اتفضل. بص كده هنسال بعض. السلام عليكم يا جماعه. السؤال بقى هنسال كده وبعد كده ماشي. اقعد احنا لسه هنظبطه بس السكابو. لسه هنبدا نصور وهنسال. هنتكلم دلوقتي. عاوز تقول ايه دلوقتي؟ يلا نبدا. بص نراجع كده، هما بيسطبوا بس الديكور وهيجيبوا لنا. مفيش مشكله، احنا دلوقتي هنطلع في التلفزيون. بتتسجل واول ما هتمنتج على طول هتلاقيها نزلت. طب انا هقول لك حاجه، في فلوس؟ فلوس ايه حضرتك؟ فلوس، ما انا هطلع في التلفزيون، ما لازم اخد فلوس. انا طالع اعمل ايه؟ طب ما خلينا بقى كده يعني. لا مش طالع انا، ما تديني فلوس. طب ماشي خد 10 جنيه حلو كده. دي بتاعت اول سؤال. اول سؤال نكمل بقى وبعدين نبقى نشوف موضوع الفلوس ده. يعني دي كلها اسئله؟ وب 10 جنيه؟ ايوه. هو انتوا جايبين طباخ؟ معلش لا مش هينفع. طب انت عاوز ايه طيب؟ روقي عليا. طب تاخد ال 200 جنيه دي طيب؟ حلو كده؟ دي بتاعتي انا؟ بس تكمل الحلقه بقى للاخر. ماشي. ماشي نبدا بقى مع بعض اول سؤال كده. لا تعالى خد الفلوس وماشي.